basengozini abantu besifazane impilo ebucayi ithi bucayi ke beyijalo bengazi ukuthi baphethe into eyigolide bahambe beyipha nje qhubeka basaba waphanda ngento eyigolide umuthenga le-apple umuthenga ngani aphise ngento eyigolide elethe umuntu emhlabeni. Verse 7. Lowo wezela ubufakazi ukuba afakaze ngokukhanya ukuze bonke bakholwe ngaye. Weza uJohane weza ukuzofakaza ngokukhanya ukuze bonke bakholwe ngaye uJesu indodana kaBaba uNkulunkulu ukuba bakholwa umadoda yakholwa into kakhuluze yakholwa yakwamkela ukhanya isagqokiswa lezimba yagqoka lezimba ibhokisiwe yakhohlwa iyo yafuna ukukhanya ngoba yewe makholwa nomzimba ogqokisiwe usazokulahlekelwa uyongena eboxini 6 feet underground ungabe uNkulunkulu uthini ngaphakathi kwakho. Yeah, verse